पाउचरे युमपुम उइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे मिजोराम की थौदोक UCM ना हक्सिन लवी UCM हंदक कसर की ब्रह्मपुर लेबा मसेल मबाई थोपा कैसाम प्राविन ड्राइवर सही अंगैगा मरी अमसों नामराम निफेन हल्फोर्ड अनिबा कैसाम प्राविन ना जनवरी 18 मिजोराम के बुइजाली साइरक डिस्ट्रिक्ट तामतीना हालगा मिजोराम पुलिस ना यामना इनह्यूमन ओइबा मोंगदा हिंगौरी पमाबाई निफेन ना हाटफनी आइना चार्ज तौसिलगा आइजोल की जेलदा जुडिशियल कस्टडी लेरिंगैदा महाकपो टॉर्चर तौदुना हालबा मतुंग फेब्रुआरी 25 दा मसा मथनता सुजा तौदुना सिरमले हरबा थौदोक असिदा लौधुनरब्रा हाइना चिंगनिंगै ओइबा मिकुप कया यावरे हिराम असिगी मतंगदा मिजोराम गवर्नमेंट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अमरी कम्युनिटी दा लैनरिबा इशूगी ओइबा थागasi उसिनदना लैसिनबसी नॉलेजदा लैमिनरिबा तोगन तोगनबा फुरुपसिंगी मरक्ता नुंगाइनदबा थोकपा याबा फिबमदा लाकपा याना लेरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया असी तोगन तोगनबा फुरुप कया नुंगसी चान लैमिनबना मरम ओरगा कांगलुप नाइबा थौदोकसिंग अमदी वखलोनसिंग असी थादोकनबा होनबा चुमे लैगिद्रबा मियोय अनि असी मितै फुरुप ओइबना मरम ओरगा मणिपुर लेहाकनसु अखनबा मियंग अमा थांबगा लोइनना मिजोराम गवर्नमेंट दा थौदोक असिगी ओइबा अचुंबा अमदी लंगला लंजिन पुथोकनबा होनबा चुंगने UCM ना थोकलिबा थौदोक असी हक्सिन लौबगा लोइनना थमोय सोकना नुंगाइतबा फोंदोकपगा लोइनना मणिपुर लेखाना असेंबा लंगला लंजिन पुथोकनबा होनबा मतेंग पांगबिनबा हाइजरी हने UCM के IVR सेक्रेटरी लैसेंबा लमाबगी चेरोल अमना हाइरे साइडुल ट्राइब की मीटिंग पांगथोकनबा आयावा विरमलगा कक्थलकपसी लमदमसिबु कनिंगदबा मी मसिंग हेना लैरब्रा एल रोमेस लागदुरब इलेक्शन असिदा स्टेट असिगी इशूसिंग ममुताना खंगबा मिहु थागत पिरकु हैना लावबा खलाव कयागा लोइनना साइडुल ट्राइब डिमांड कमिटी मणिपुर था असिगी हौकिबा तारागनि थोइदगी लीलासिंग खोनांग खोंगदगी हौदोलगा मफम केदा स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग पांगथोकतोना लाकपने मीटिंग असी पांगथोकनबा आयाबा फार्मिट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट ना था असिगी मपनदा पिरकिबने पार्मिट अदुदना था असिगी कुनमंगा फौबा पांगथोकपा यागनि हैना पल्लगा हौकिबा तांग तारागा हुमदोइगी नमिदांगदा फार्मिट असी कैंसल तौरे हैना आइबसे थारकलिबा असी स्टेट असिदा लैरिबा इशूसिंग अमदि लेबाक असिबु कनिंगदबा मियोइसिन हेना मसिंग जामना लैरब्रा हाइबगी सिंगनबा लैरे हैना शेड्यूल डिमांड कमिटी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी की कन्वेनर लाइसम रमेश मितै नंगसी इमा खुंथोक nganbida पांगथोकबा पाउगी मिफम अमदा फोंदोखरे माना मखा तारातुन औकिबा इंग्लिशिंग अनि तारागनि तोइदगी हौदुना लमदम असिदा लैरिबा फुरुपसिंबु कन्ननबगिदमक कमिटी असिना तोंगन तोंगनबा खोंजंग क्या संगसिनदना लाखिबने मरकमा पेंडामिक नंबरम ओरगा खोंजंगसिंगदा एट अपन बखरादि लैग्रे अदोंगबु था असिगे तारागनि तोइदगी हौकिबा स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग अदुदा कमिटी असिना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 342 क्लॉज 1 दा येलो मिसिंग द पीरिबा राइट्सिंग असी करी करीनो हाइबा ममुताना खंगदबा म्यूटसिंग असेंबली मिकल असिदा थागत बिरकनो हाइबा खोलाउ लाउरगा हौरके इंग्लिशिंग अनि कुनमरी कुनमंगा ददि ट्रांस एशियन हाईवे अमसुंग रेलवे सु यौरकलगने हौजिक बस अमदि गाड़ी मसादा मिटोप मियान चाखरा चंगलपा असिदा अखोइने जामना मि पाइरदुना ILP फिगदबनी हाइना खोंजंग चंगसेले अदोंगबो मतम अदुदा मियो लिसिंग लिसिंग द कोजिंग ओरगा संगसेलगदबा मिटोप मियान चासिंग अदु दगिदि अखोइने इसादी अखोइ इसादी कमदौना प्रोटेक्शन तौगने प्रोटेक्शन तौननबगिदमक अखोइ शेड्यूल ट्राइब स्टेटस असी तंगाइ फदना लहुगदबनी नत्रगदि अखोइ फुरुबसी सोइतना मुरखरागने आगे येलो मिसिंग मेउक्ता बेंगोली सिंग सथरलिबा थबक हंदोकदबने मणिपुर लेगा की पॉलिसी सोइबदगी मियाम की समिट लोन अमदि लेगा लोनदा असोइबा लेबना मपादगी मिदो मियान चासिंग मसिंग हेना चंगचिलपनी आइना JC अल्फेस की कन्वेनर लुवांग चामितैना फंगदोखरे वफमसी कैसामपद लेवल लोपसी का ऑफिस ता पांगथोकपा पामिसिंग होनबा अमदा फंगदोकलदुना लमदमसना लेबर क्लास की थबक सुदुना सेल तानबा मसिंग जामलबा बेंगोली मुस्लिम नौमा कांगदना लमदम असिदा संगचिलपा लेत्रे त्रिपुरा मदि आसामदा थोकलिबा फिबम असिम मणिपुर की येलो मिदसु थोकलक लोइ हाइनिंगाइ लेते येलो मी कन्ना होनबदा सिंग अफदि तमदा लेरिबा मियामना पुन्ना थेंगनमिनबा मतम ओइरे अमरा बेंगोली नरलाइन परमिट की मायोक्ता सुप्रीम कोर्ट केस तौरकलिबा से लमदमसदा लेरिबा बेंगोली सिंग की खुद जौरम लोइ हाइनिंगाइ लेते आरदुना अतुबा मतमदा मणिपुरदा लैरिबा बेंगोली सिंग संगसिलकपा थौंग सिंग अदु होंदोकनबा लुपसी की मैखैदगी फोंदोरकले BJP na bikhel mayada miyam bu nungsiba saduna miyam na thajaba ngamloi Priyanka Congress na lusing tu lengak ama semlagani o ibobi AICC ki General Secretary Priyanka Gandhi Vadran haikre Englishing ani taraga tarita miyam na vote piba mandate pai kai khumnaduna namfuda lengak sem kraba BJP na bikhel mayada miyam bu nungsiba saduna miyam na thajaba ngamloi Ofa masing asi kendra komfogi miyam ku virtually interaction pangthopi tharumda mahana phongdokibane Maga makha taraduna miyam bu thamui sena nungsiba culture tradition bu ikai khumnarapa matamda chawkhatpa development parapa ngamgane chinda khakta nungsiba sabana chawkhatpa parapa ngamloi lamdamasda BJP lenga na miyam gi dhamak chawkhatpa parapa ngamdre covid gi matamda small scale industry kya awaba haujiksu tare India ki state amu oibagi fifam thokwa chakthung mafung phana feiba ngamdre
BJP amadi masiga satminariba party sina Manipur ki damak ahongba amada puraktre aduna lakadru mikhal asida miyam na rungsi biduna Congress ta sakti sina duna awan balamdam ama oil lasi aike ngasi interaction thorom asida selfie leader o ibo bina phongdo ki beda handaki election asida BJP party kiningai oidre Congress na majority phangdur lenga ngamba sem lagane Lagliba February 25 amadi March manga da pangthokadoriba mikhal asida amamba sahi manga oikibadu hangdok lagane Congress da ngalalasi Prime Minister Narendra Modi na sahi nifan changlakpa asida oidaba ngangba natana karamba sakwa thorangi thabak sing paikhat khrabage India ki minister kya toina lamdam asida laglibasi kadi sakwa thorangi thabak paikhat khrabage makhoina toina laglibasi BJP maithai lagani khanbadagi lakpane haujidi ahungba ma laglagani aike thorom asida MPCC ki president and local na phongdokibada BJP party asi jamna BJP party asi maya yaudraba kaigumbani masida miyamna ki biganu phone da ki hanba amadi miyam badhap tawna mai pak pangam loi aige handa ki mikhala sida kakching kendra da Ramesur maithiragani Waisur Chandra daragani to submani for state assembly mikhal da kakching kendra ki scrutiny loi khibaga Ramesur Singh namari aina da wofum ke local media sing kothang da phongdor klibasi aran bane magi matak da criminal case amata laite Ramesur masam kakching kendra da handa ki mikhal asida maithiragani khanglakpadagi keraktuna Aran bobo fung ke fong dolok fani hain Waisur Chandra Singh na masagi jum da pangthokwa pawgi mifam amada phongdokre pawgi mifam adu kabari laidana magna makatan hai ki fada skudani namita arogi mamangda magna chennai herbe criminal case adugi FIR number su puthok pangamdre election case ki matter su appeal tawduna case oina thengnari bane masigi sabsab aroi bawel su laitri bane magna palliva fogri case asisu mahakli matamado da district magistrate oina SARS bobani state government ke matter ne Amaramda criminal case lairibadi Ramesur ni lawi miyam dagi fata khongkotuna role laukibagi case Ramesur chennai haina miyam na hainaribane masigi sabchaba thidoktan mahaki matakta su case tawnana bahonagani aike Ramesur fausida haki badat nomination file tawbada party ki maming pande haribadu form A amadi B da chapchana party ki president sing sign tawba favor chapchana yauribane madu udragadi Ramesur asi mitki laying sathawa hoba yare anu sapangdoke makadarakba atopa pau umadana RJD ki lucingba lalu Yadav CBI ki akanaba korna bara laire haina lauthokre RJD ki lucingba lalu Prasad Yadav lupa crore chama kunthra mapan gi sajik leibe ki wathok ki rai ngasi CBI ki special korna lauthoktuna makbu mara laire haina order fikre magi mathakta karamba dande figadagi haibadudi February 12 da CBI ki akanaba court asina lauthokani aire lalu Yadav na matamatu ki Bihar ki minister oiringeda lupa crore chama kunthra mapan gi further scam gamari lainana makbo CBI na faduna jail da thamlaba matung Hearing sa tharakpa adugi ngasi court asina case adugi order adu lauthokuna lalu Prasad Yadav mara laire aikebane lalu abadi atai ke adu ngasi masamba court asida FIR tauke case asigi mari lenan bioi chama yangkai mangana saki waituna makoi ki warol pike eko jangkai ga mangati masal aikhetre aire conflict phanglaba RJD ki lusingba lalu Yadav na makatana higher court wakalaba yai aina thajanare Assam da COVID-19 ga athingba thamlamba punamak lauthokre Assam sarkar na COVID-19 ga mari lenan state adu da thamlamba athingba punamak lauthokre Miyam punba sinema hol jauna atai kya da ating ba thamlamba puna bakloina lauthokre loinan mahi loichang puna bakso hangdokre hauji Assam da COVID-19 ki active case wanglamba do hanthaduna digit ahum dangai kre sarkar na ating ba lauthokibadagi miyam ki gathering amadi public function sing mafung phana pangthokna kre Israeli sing kodakta Ukraine thatuk nana bahai kre Russia ko ungkhana va angalaktuna lan thoklak tringai ki mang oinana Israeli pramana jari mafakai thuna Ukraine thatuk nana ba Israeli Prime Minister Naftali Bennett na maishin bita afil dawkre Saul ki waiva cabinet mifam da Bennett na haike Ukraine da leiriba Israeli sing jumda halakna ba ang nafel tawre Bennett makhatan haike madudi ataina khanaba gumna lan thok tringai da ungkhana ba lekoni aina ikoina su thajai tawgi masung aikoina khwaidi ki maru iba tawgadabade Israeli citizen sing bo yangsin ba asene Ukraine thadokpa pamba Israeli sing da khudong chana ba gidamak da Israel na namaisin bitaki Ukraine da ki Israel da lakada ba fly sing ki masing hana da ki hangadan ke Israeli foreign minister Yair Lapid na statement amada phangdoki bada Lagliba sahul asigi damakta flight contract ni toy thorang tawre flight sing asida tongnar ba hak Israeli citizen sing da afil tawre Muslim mahiroi taraga humdoina exam boycott tawkre High Court ki maraki order matungina ningthauka pa numita Karnataka ki Muslim mahiroi na pimasa ayaman hijab chinaduna class jawkrabasu Shimoga district government high school ki mahiroi taraga humdagi hijab lakthoku harbadagi SSLC class 10 preparatory exam boycott tawkre Shimoga district da leba government college ke mahiroi sin school da lakpada oja sing khamlaga hijab lakthokna bhai ke adumai damak mahiroi sing adu hijab thadu yakide amasung makoibo hijab jawroga exam thabai hallu ada depan tauke oja sing amasung school management na makoibo wakal thanduna tongan vaka amada hijab sin dana exam thana na bahora ke adumai damak mahiroi sin offer adu reject tauke amasung
exam boycott tawna ba warep lauki skunda laki ban pimasa sing adugi mama apa sing nasu masa sing basawat ke masum makoi hijab jawdra class jaw phangam loi hairadun angang sing adubo yumda poki exam boycott tawki mai roi am oi ki va aliya mehat na phangto ki bada ko na uji phobda order fee ba leitre hijab sin ba ki mayok to order fee labu so aikoi na kai daw ngai da su hijab tha dok loi aikoi exam tha tra phasu jai aikoi ki oina di exam tha fadagi laining lambi ne hena maru oi निशा की लांग थाक तुनन हा ओरिबा वोटर सिंह वोट फांगन बो होनरी बसे थिंगौबु सुंकनी थौनाउजम ब्रिंदा सही मंगा की दायित्व लैरबा ममल जामलाबा वोटर सिंह की राइट्स अदु सेना लैबा यारोय मिखल मयादा इनखलकलिबा नहा ओरिबा वोटर सिंह मिरे ओरिबा क्याने निशा की लांग थाक तुना फतब लंबी द पुसिनन बो होनरीबा असि थिंगौद्रबदी मणिपुर द लैबा नहा सिंह लेफक तंबंगम दबो फिबम अमदा लैरगनी आइना हंदक पांगथोकदोरिबा तारागनी थोय सुबा असेंबली इलेक्शन असिदा जा स्कूल केंद्रदा जेडीयू की मेरे पोइन मिखल थेंगन बसोंग थोरकलिबि टीएस ब्रिंदा ना फोंगदोखरे वाफम बसे टीएस ब्रिंदा की वखलुन बथाजब थमदन लोक जना sakti एलजेपी की वाइस प्रेसिडेंट आरटी एकिल आइमोल जनरल सेक्रेटरी अथोपुम किशोर जनरल सेक्रेटरी लेबुर सेल एम प्रेमलाल जाउन ब्रिंदा पो मफुंग फाना सौगतपगी मिफम अमंगासे या स्कूल जनमस्थान द लेबा ब्रिंदा की ममदा पांगथोक मखोइबु ब्रिंदा ना तारामनो ओपगी वरोल पिरदुना मांगना फोंगदोखिबने अरबिद कंटेंट सिंग असि की मरुइबा पाउ खरा असि पाउदम जरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरिबु पुनमक पथागा जरि चैनल असन अदोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तोबिद्रिबसन सब्सक्राइब तोबिरम लोइना लाइक एंड शेयर तोबसु गाविगन पुनमक पो अमखाना थागा जरि